Hauraghat Elisiang Kangido Nomati MSC constituency ke parlo Okereng mini stadium along Vosik ne Phai Craner Keparni Hauraghat Development Block Office ahin pen ke patir pipon Jan Kalyan Sivira Melong MLA Lun Singh Teron EM Riti Singh Hirapen ADC K Isan Singh Anparta Department Cap Sosiatum Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Pachunpong India Prime Minister Narendra Modi ke cari po na sorkar ningkan krehini ke plengalong pachiton dunsi Asam angkang pialong ke doan Development Block Office angkang along tamay Jan Kalyan Sivir ame ke deng pona somthot si Hauraghat LC angkang ke do Nomati MSC constituency Okereng mini stadium along Jan Kalyan Sivir ame deng pondo Bangso me along MLA Lun Singh Teron EM Riti Singh hi ADC K Ishan Singh Hauraghat Development Block BDO Sanju Teron BDC Chairman Britain Mahila Penchenglok Department Cap Sosiatum Chetongdun Halapu Sorkar Pen ki Pipon Arunodoy PM Kisan PMAYG Penchenglok Asontin Scheme Pen Raraphan ki Pipon Alamthe Chithan Chimung na Pen Kiwang Jilang Kimi Scheme ke do anaputhak kacho dengdun thekji aphan bidisori Chithan pedoponsi Misen Pen Pachunponlo বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰিছো আৰু আগন্তুক কি আঁচনি দিয়া হ'ব সেই বিষয়ে আমি সজাগতা কাৰ্যসূচীবিলাক ৰাখিছো আমি কৈছো যে কি আঁচনি আগলৈ পাব সেইবিলাক আঁচনি ঘোষণা কৰিছো আজি বাকি অন্য না হেতুৱে भारत सरकार पेन नितुम सरकार के चारी पो निंकान कृहिनी के चौक नरेंद्र मोदी के हाय रात अपाना किसु के राप आ स्कीम मोखा पेन को आन से इम्प्लीमेंट अमा ब्लॉक लेवल अलोंग ला पेन लाइन डिपार्टमेंट तुम दो आन से तमेलो आन सो से पचिंग थुर पंजी अफान नॉन के दाम तांग आ स्कीम mang सक्सेसफुल हेमसो पेन डांगलोक ला पेन पिनी उरुनोदोय पेन डांगलोक इतुम लोंग आसन आ स्कीम PM Kisan pen danglok la high scheme aputhak ko an beneficiaries la so Hauraghat block under Kelong ma la so aputhak stamelo nilitum kadu we beneficiaries pen jingmai jingsai si ko an si Kelong ma non Kelong idu thu Kelong nai tuma phan ko son si ki pithui ma la so lam ta menilitum jingmai pon lo la so long pini litum kiching hon ning che thenai MLA ke hai da menang che tong dun pen an so se rong arada tum la pen scheme Kelong li tum se tame alang li tum se bene aning arlolam se than long pen alang li tum aning kang sam pen ma nili tum ta ke claim pon ji phan bangke chisik pon lo la pen alang li tum han kera pon ji phan la se department atum man ta nili tum hang lo la se department atum han ta nili tum pin khat lo koson se alang li tum phan Kelong li tum man palong pon ji phan nili tum ke claim bang ke pini bang ni tum jingwai jingsai ni Hauraghat Pen Harsing Rongpi Carbing Long Knife